Nimujulishe Tigirani anabenu bagukenera dionko ini miario kuringana na Reverend Nason Duo murungamiri wa parish ya Gatua ureugete ana bariruda ibabati kuno kabwaya Nason akwarakia kirimambura yawonania boye wananjira gutigirana kana irinjira gutigirana ibakudane bakidira kyoworu kaitene kabariruda Martin Mugambi autoachio Twana magana twakanite ya PCA mbarĩtia mĩthero parish ya Gatua tũrarikana kĩrĩchukuria mĩnogo gũkenanĩra na nkinya kũnogoka. Ujambo wapenzi wasikilizaji na watazamaji, karibu katika meza yetu ya taarifa. We sons and daughters of God, we should love one another. Harufu kwenye kiatu ilinijaa puani, kuna panya kwa kiatu kinanuka wacha. Try na activities nyingi muno na ona twana tukona ne titore yarimo nitumbaga kurutithania wira pamwe na twana na tumbe kuruta nkinya wira uyu twana turutaga tukiaranĩria na atongoria batwana tutubaũrĩtie aciari gũtigĩra na iba kũthũngĩra mĩthekanio ni teno kenda kwĩguiana na nkinya kũmenyanĩria gũkarania na barabangi. Tuliona kuna haja ya kuleta watoto wetu pamoja na kuwa na siku ya kufurahi, wacheze pamoja, washindane, waruke, wa dance. Netolilisage kana tolekageria jiana lila maunto tamama mabangwa tutige kubaigago wa umujie tulionde baumagarage bakagwatana na twana turia tungi. Mutungatiri wa parish ni Gatua twena Hassan Duo ariuga mithako teno ni kunogora twana na nkinya gutunenkera mechiria mangi mameru na nkinya kuonania taranta ciao. Tumekuwa na programs ambazo zimekuwa very crushed, na watoto kama watu wakubwa pia wanakuwa na fatigue na wanakuwa na kuchoka. Kwa hivyo tukaona hata ingawa masomo ni mzuri, pia ni vizuri wawe na wakati wa go out, have fun, so that their minds are able to relax and they are able to start afresh. Muthia ũrĩtia aciari kwarĩria na bao kagita ta kabari mĩciĩ igũrũ rĩa mĩkarĩre na nkinya mũtũrĩre wa ntugo gwa ntugo. It is our corporate responsibility ya wazazi na pia kanisa ili tuweke watoto wetu pamoja, tuwafunze mambo ambaye labda hayajaweza kufunzwa kule shuleni, kwa sababu ingawa walimu wamefunzana mambo mengi, kuna yale yanaweza kufunzwa tu na mzazi, kama mambo ya nidhamu, mambo ya heshima, mambo ya culture, mambo ya pahali tumetoka, our history even as a family, also to understand how to relate with other members of our families. Kiripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi.